Oke teman-teman, ini sekarang berada di wisata Tentado Barat, berada di Kampung Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Jadi seperti ini suasana sore hari di wisata Tentado Barat Tilamuta, Kecamatan Tilamuta. Dan ini ada Kiki, dia sekarang lagi bingung karena ini yang pertama kalinya dia melihat laut, katanya sungai besar. Kiki, ayo jalan sana, banyak apa dulu? Perahu. Ada banyak perahu ya. Ini ada kakak-kakak. Kita lagi santai-santai. Kakak lagi ada santai-santai. Kakak santai-santai. Hah? Di sini. Ada. Ya, siapa? Seperti kakak. Kita kan ada minuman dingin. Itu minuman dingin. Di anak-anak asli Kampung Bajo.
knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my, I just need to clear my head. Clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And we may have some history, but we don't have to repeat